Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang sampak todus ke pujuk reng mun tak jawab. Bolehi edu akin bi kula saya jawab salam terbarokah umrah. Menter banyak rezeki nah. Menteri aku ben pujuk ku udah ku nak boto nah. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nuri dhati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bihaqqi nabiyyika wa habibika sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilah batilan warzuqna ijtinabahu wa ibtiadahu. Amma ba'du. Samahatal ulama al-a'izza wal asatidal kurama, setajah para alim, setajah para kiai, setajah para asatid, setajah para tokoh masyarakat sesangat badan kaula hormati. Wabil khusus epon Syekhina wa murabbi ruhina Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Azim Khalili, sedak ka beliau badan kaula sami'na wa ata'na. Kecukenan sesangat badan kaula hormati setajah panitia acara hall. Wabil khusus epon engki Kak Dinto Tretan Muhammad Jubri, Tretan Dahlan ben setajah setap-setap sebadan kaula hormati serta badan kaula takdimi. Salarepon semulja Kiai Bukhari, salarepon semulja Kiai Dahuri, salarepon semulja Kiai Musleh, salarepon semulja Kiai Salehuddin, salarepon semulja Kiai Fawaid Salim, salarepon semulja Kiai Fauzi, salarepon semulja Kiai Mardisah, salarepon semulja Kiai Junaidi dari Tolang panika. Salarepon semulja Kiai Zubaidi Robatal, salarepon semulja Maki Abdul Ghani. Bon sotoja para kiai ini kemak kai kapi panika. Kula nguladin elangker panika tompok nama kai. Alhamdulillah. Para hadirin wal hadirat saya mulyaki Gusti Allah. Tare bi dan kula areng bareng deretan tengki. Sebelum pengajian panikah mulai tore areng sareng dan kula ban ajunan adua tempat sebarokah Kak Dinto. Kanto tempat pujuk sering bi badan kole matoraki pujuk panika insyaallah wali min auliyaillah. Amin. Pujuk insyaallah orang peratuh dak ka Allah. Melan Kak Dinto anak poton masya Allah saja. Toreh adua areng bareng tempat Kak Dinto semulja. Muga-muga kulaban ajunan parina lanceng umur kabeh. Parina barokah umur kabeh. Muga-muga anak poton sampean dadi anak poto sebarokah. Amin. Muga-muga usahan ajunan saja dadi usaha sebarokah. Amin Allahumma. Allahumma barik lana fi Rajab wa
شعبنا وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا اللهم في رجب وشعبان وبلغنا اغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك في رجب وشعبان وبلغنا واغفر لنا ذنوبنا اللهم صل على محمد. Para hadirin wal hadirat saya mulja'aki Gusti Allah. Pada situng hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada buaki teretan. Dabuna Kanjeng Nabi ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum. Ta'allamu ajarah tibi nakabi orang-orang robetal. Orang-orang ketapang. Orang-orang sampang. Ansabakum dak nasab tibi nakabi. Tiburu alhamdulillah. Sarang teretan Ustadz Bukhari panika ibu baca akitung persitung. Thank you teretan. Alhamdulillah ring betal panika ternyata asal muasal dari Bengkalan. Thank you. Maren dari Bengkalan kumah. Dak kumah maren dari Robetal teretan. Mare dari Robetal pas adalan terus ke bara depak ke Nabi Adam. Depak ke Nabi Tore babada sebanding keturunan Nabi Adam babar ya. Keturunan Nabi Adam kapi thank you teretan. Arten kulaban sampian teretan kapi amin Allahumma mata silu bihi arhamakum. Tujuan kulaban sampian oning oh aryatang puju oh aryatang majadi oh aryatang kuteh aryatang penakan makleten kulaban ajunan asilaturrahim nyampung belah nyampung teretan alhamdulillah. Kedi mangken menikah persis mangken. Abdin nguladin di atas keadaan to teretan bade sedari nung ranca dateng. Bade sedari tolang dateng. Bade sedari kama boleh. Om pendengki. Bade sedari patapan. Dari man ka aman. Alhamdulillah. Sampung boleh. Pasti salpan le teh Allah ni kepas sebelaan kapi teretan alhamdulillah. Bahkan kula bungan teretan subhanallah anak poton pujuk marah panikah anak poton pujuk angris panikah anak poton pujuk Zainal Abidin panikah sejati makai panikah selangker bahkan mungkin saya bawa panikah makai kia panikah keng polan todus setodu ya tas Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan benika ro panika teretan panika bi kula wamuan panika riberin tim sukses kapir ya thank you arten reng jeraje beni dari makain dari reng hebat deh thank you teretan anak poton pujuk panika kapi alhamdulillah maka kula ngoca aki teretan pujuk angris relakanlah hebat pujuk arsisah relakanlah hebat pujuk marah panika hebat pujuk Zainal Abidin panika hebat apa-apa polan teretan bukten cek hebat anak potonah pada teti orang hebat kapi alhamdulillah anak potonah andi pondok pesantren anak poton andi madrasah bahkan anak poton bade seteti kelebun bade apa tada punya thank you Allahumma sholli ala Muhammad. Hebat napa tak hebat pujuk bakaja hebat napa tak hebat pujuk
Pertanyaannya sampean siap dadi bujuk iki? Bah, pas demer ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ulama ada buaki teretan solahul abna bi solahil aba. Anak foto bagus, anak foto sae, anak foto reng soleh, anak foto dadi tokoh masyarakat panika tidak boleh kecuali karena pan reng bagus, kecuali empan orang bagus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tadi benih sesuatu saya gharib teretan. Ketika pujuk marah, pujuk arsisa, pujuk anggris mencetak anak potoh ketiajunan, kiai, tokoh masyarakat, ustad, maka tidak boleh keng kecuali duan bengatuah. Duanah pujuk muka-muka ku deku yakwah anak potoh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para hadirin wal hadirat saya muljaki Gusti Allah. Tetinjan para ulama sedih buruk. Anak foto hebat. Panika tak lepas dari pak sehebat. Anak foto bagus. Panika tak lepas dari mbuk sebagus. Kula ngarep dak ajunan saja para teretan. Yuk, bagaimana ajunan saja mendidik putra putren sampian mak ledeti putra putri sehebat sehingga ajunan eko aki orang sepohe. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula tanya poton pujuk arsisah pujuk angris apa jeung kepi. Alhamdulillah. Poton pujuk Zainal Abidin panika salat saja teretan. Apa saja teretan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dak napa ku dak ku potran sampian siap apa sakapi. Siap e dadi makai anan sampian. Ongkuan. Buk ongkuan buk. Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh repot mage. Sepatah dia bujuk panika repot mage. Apa-apa anak kula meleng. Anak kula tak toman abajang. Anak dan kula tak toman apa sah. Maka berdecaran teretan. Berdecaran teretan kula tibur ada buaki orang panika pasti noron kepan. Pasti noron dek kembunah. Kanjing Nabi ada buaki teretan aba ukah talatah. Orang sepon kula ban sampean panika bede telok teh. Orang sepon kula ban sampean panika bede telok teretan. Termasuk sepertama engki panika man rabbakah orang-orang seadidi badan kolaban ajunan kiai nah kulaban ajunan kurunah kulaban ajunan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa saya pada paban kula teretan kulaban ajunan pun sadar aduh kena ya aba kadiri ya orang baba tengki ban are karo sibuk kalaban alakoh bajeng karo ngalak sewajib maloloh tada sunat sekali padahal banyak salat sunat keng tak toman duha tak toman tahajud pole tak toman karo ngalak sewajib lemak maloloh. Maka sampean pun teroan dia anak bagus anak hebat maju nyariaki orang sepo sehebat pamunduk dalam kiai sehebat karena panapa teretan guru kak dinto bagian daripada orang sepon kulaban ajunan saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teretan mun orang sepo karo orang sepo dere kongang apesa teretan mun tak pada agama. Tapi ketika guru orang sep adidik kulaban sampian orang hebat ketika dinto nika pasti bekal apolong deban kulaban ajunan bahkan sebekal nolong deban kulaban ajunan dari dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma. Melan dari kak dinto teretan Habib Jindan ada buaki sidogi riri berin. Debuna Habib Jindan kulaban sampian mung karo kepak kembu mun teu beringin kalaban bagusa amal mun teu beringin kalaban bagusa agama paden situng agama tak kira apolong ku deku teretan. Coba oleh diban sampian Kanan panika teretan anan Nabi Nuh tapi tak apolong ben Nabi Nuh.
Pasara si Apolong ben Nabi Nuh. Si Apolong ben Nabi Nuh umat deh. Santrena belum polo orang si mukmin si atorok terhadap ajarnah Nabi tadi gulaban ajunan montero anak foto tadi anak foto hebat tadi anak foto soleh bagus andi pondok pesantren andi pondok pesantren andi madrasah tadi orang pelatu maka maju papolong ben orang-orang bagus papolong dek ke orang-orang hebat pemunduk dek ke Bangkalan pemunduk ke Karongan pemunduk ke Tabetah maka insya Allah tak nular ke kulaban sampian tapi bekal nular dek ke guru-guru nah amin Allahumma kula tanya ke sampian sampian pernah oning kenapa punten cerita anan ring tani keng dadi makai badan apa tada banyak ceritan mungkin makai holil yasin panikah anan ring tani tapi dadi hebat dadi makai kemusleh Adnan panikah juga orang tani bani karangan makai tapi hebat dadi makai sekula tibi oning nyaman kayak Hasan Tumpang bede Malang sebelah lauk panikah bapan mica wallahil adim bapan mica tapi anan sahabat ke dalam Sayyid Muhammad pemunduk ke campur Sayyid Muhammad pas tetianan Sayyid Muhammad tak norok kepan saking norok kepan tak ada mica gitu tapi barokan Sayyid Muhammad barokan munajid Sayyid Muhammad barokan ilmun Sayyid Muhammad au benasab dari anan tukang peca tetima ponduka beda tolo ibu santri Allahumma sholli ala Muhammad hebat napa tak hebat hebat napa tak hebat sampean teron napa tak teron di anak hebat maju sabuk ke pondok pesantren pas sampai jadi ustad insya Allah polaku deku tinggal paleman bisa mabunga ke kulaban ajunan amin Allahumma bersitong budebu teretan dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu Sayyidina Umar ada buaki annasu bizamanihim asbahu min abaihim wahai orang-orang robatal debuna Sayyidina Umar manusia panikah lebih asaropah lebih mirip ke zaman nah ketempeng ben kebapaan ben kembun Allahumma sholli ala Muhammad kula atanya po seporeng robetal panika beda seantingan koping kek lakin po sepon keng lebu lambak setak derpol berarti kula tanya boleh po seponah benidet ngudet dan le po seponah mau jadi emban sampian bedah emban sampian seobun mira seobu biru buk bada buk tada banyak seantengan tada seobu mira tada seobu biru tada lo mak mangken kula lebat erobatal mak banyak orang obun biru mak banyak obun mira apa yang datang dari Amerika ya aduh panikanan sampian teh panika panakan sampian teh mak bisa obe sampian obun celeng tadok si antengen nah asarungan kapi aku caan kapi mak tinggal depak ke kompoi pas tadok sekendala ke sarung badan apa tade panika si eta buaki ban Sayyidina Umar zaman lingkungan lebih berpengaruh terhadap anak ketempeng epak ben embu nah engki ajunan saja para teretan mangken ki abajeng ki lebur ka ulama ki apa sasenga anan sampian senga kompoe sampian pas teti orang-orang si amusen agama amusen para ulama panika bahaya napa tak bahaya mun po sepo be lamben tak bengal ngumintari kiai tapi mangken mun sedeng udah mun po sepo lambak bade lebet ya junna kiai nu
nunduk teretan mun samangken sedengu deh bi sepedamu torang ngong eko badan apa tade maka toreh teretan makle kuleban sampian potra-potren panika hebat teti anak foto se produktif sehebat ilmuna hebat akhlak hebat paratu ke masyarakat maju papolong ben orang-orang hebat pamuntuk sabak dek ketelema kiai-kiai hebat makle an kuleban sampian nuron dek ka dinto kiai amin Allahumma dek mah cukup napa lanjut kak dinto Kiai Abdul Adim ampon rabu kula reng Robert algi ya kula bani ya sekecil tangki kula acretan burok mangken kak dinto kan bulan recep bun budi tangki bulan Syakban kak dinto teretan bulan Syakban ternyata Nabi Muhammad SAW panikah sering apasah sebut aki dalam kitab Lataiful Ma'arif sekarang sareng Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dabuna beliau Kanjeng Nabi kak dinto bulan Syakban apa sama loloh mau daing robetal aduh saja bupo lu mun anak poton puju Anggris bi puju apa nyaman arsisa apa asaki ya bulan Syakban ki ada rumah sudah dia puju ke Allahumma sholli ala Muhammad Kanjeng Nabi banyak apa saya bulan Syakban teretan periksan nih ban sahabat ya Rasulullah maajunan banyak apa saya bulan Syakban depan apa ya Rasulullah dawuh Kanjeng Nabi bulan Syakban riyah aropa aki bulan saya kak dima amal-amal bagus bekal esatorakin dak ke Allah buku amal teretan selama setahun panikeban Allah Ta'ala bekal eteremah setoran dari malaikat-malaikat bulan Syak maka dawuh Kanjeng Nabi engkau sangat terus sangat bunga tang buku amal esatorakin dak ke Allah sedangkan edelum banyak kencernah pasah alhamdulillah maka insya Allah teretan barokan pengajian panikah Ustadz Jubri Ustadz Muhammad Jubri ban saja panitia ban saja saya hadir buku amal sampian sepaling budi panika bada tulis nah sampian nang ke pengajian alhamdulillah menter eka terima akapi alhamdulillah saya nyumpang menter eka terima aban Allah saya hadir di pengajian muka terima aban Allah bahkan mangken bulan Rajab mungkin teretan bun budi dabun Imam Rajab Al-Hambali Ibnu Rajab Al-Hambali kenceran bulan Rajab panika digandakan oleh Allah Ta'ala artena orang sama pada pengajian bulan Rajab orang-orang sehadir ke pengajian bulan Rajab kencerna akan dilipat gandakan ban Allah muka terima akabi amin Allahumma pon teretan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj Kanjeng Nabi numpak panapa bubu payah Allahumma sholli ala Muhammad Kanjeng Nabi Isra Mi'raj tinggi Kanjeng Nabi numpak panapa buruk kula tanya kesampian buruk panika hebat napa tak hebat buruk panika hewan hebat napa tak hebat teretan mungkin karena kesantak na buruk caki buruk panika hebat maka seong kuna Amerika mungkin panika bisa agak pesawat santak lebih santak ketimbang ben suara lebih santak kalian ben pandang na mata hebat kia pesawat reng Amerika maka sebikin hebat buruk panika bani polan santan teretan buruk panikah hebat amar keburuk panikah Aladin ngebulah terhadap orang paling hebat yaitu adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi buruk panikah adalah kendaraan Rasulullah buruk panikah kendaraan Kanjeng Nabi kendaraan para anbiya setajana pada numpak dah keburuk
amal kepanikalah buruk eko caaki makhluk semul. Allahumma sholli ala Muhammad. Beda 10 hewan teretan. Se-10 hewan panika bejreh. Beda 10 hewan. Secepon ulama 10 hewan panika bekal masuk aswarga kabeh. Panapa 10 hewan panikah nomor sitong. Engki kak dintoh embi sedekah aki ben Habil. Akhirnya etremah ben Allah. Pada ditebusna Nabi Ismail waktu sambeli. Nabi Ismail sambeli tak bisa, akhirnya datang embi dari swarga. Panika embi bakal jadi penghuni swar. Alhamdulillah. Sampai nah orang Bani Israel ketika Nabi Musa perintahki untuk nyambeli sape, akhirnya sape nek sambeli teretan sape se sambeli panika deku bakal dadi penghuni swarga. Nyaman apa tak nyaman? Nyaman apa tak nyaman? Bani karo panikah semut yang ngasih kabar dalam Al-Qur'an, woi anggota semut, ayo kita masuk ke dalam lubang kepi. Nabi Sulaiman dan bala tentaranya mau lewat. Masuk swarga jantaretan. Hebat napa tak hebat bilis panika? Saya terakhir anjing, pate hewan najis. Hewan najis, hewan tak muhtarom, termasuk paten Ashabul Kahfi bekal masuk aswarga. Polan pate panikah pernah ahid mah ngabdi dak ka Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi bade dalam gua eja geben pate panikah sengke pate panikah dadi penghuni swar. Kula tanya hebat napa tak hebat hewan-hewan panikah? Ontong napa tak ontong hewan-hewan panikah? Pertanyaan nah, saya rasa pasti antara kula ban sampean saya masuk aswarga. Tade. Kalabi embi, kalabi pate, kalabi sape. Apa-apa teretan? Polan hewan-hewan sesepolo panika diburu ajuang dalam jalan Allah. Hewan-hewan sepolo panika ngabdi dak para ambia, ngabdi dak orang-orang bagus. Maju kulaban ajunan saja para teretan. Makle kulaban ajunan saja pada dadi orang selamat. Pasema abak orang bagus, pasema abak dak wali-wali na Allah, maka insya Allah mun abak endak semak ke para ulama, ke para wali-wali na Allah, abak bakal dadi orang selamat juga. Amin Allahumma. Kanjeng Nabi ada buaki almar'u ma'aman ahabbah. Panusa panika bakal polong ben seike leburi. Lebur ke artis apolong ben artis. Lebur ke orang munafik apolong ben orang munafik. Lebur ke orang kafir apolong ben orang kafir. Lebur ke para ulama apolong ben para ulama. Lebur ke para aulia apolong ben para aulia. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Teron apa tak teron apolong ben para ambia. Teron apa tak teron apolong ben para ambia. Teron apa tak teron apolong ben para ulama. Teron apa tak teron apolong ben para ulama. Ayo pelebur ke para ambia, pelebur ke para sahabat, pelebur ke para ulama, maka insya Allah ba'abak bakal apolong ben mereka, ba'abak bakal jadi penghuni surga juga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mun bengal ke para ambia, mun bengal ke para ulama, bakal ecapu atola teretan benikaro masuk surga, masuk neraka selama-lamanya. Bahkan ulama kadinto teretan ada buaki dalam fatwa nah. Orang-orang pun bengal nginaki ulama. Pas ikut aki Umaymah tu ulama. Sorban kenin ulama ni ketusar aja deh bun. Tusar aja. Bahkan pun senaja kenyakin Rasulullah nikah hukum kafir teretan. Para ulama, para kiai panika adalah petugas Rasulullah. Mereka adalah petugas Rasulullah. Dabuni Imam Sya'rani lau kusyifal hijab, andaikan dibuka tirai, ajunan bekal oning bahwa kiai-kiai sandi pondok pesantren kak disah setejenah kon pakona Rasulullah, setejenah semadapah agama Rasulullah, maka abak tak oleh langka terhadap mereka, karena mun langka terhadap mereka hake kedah abak langka ka kanjengna.
mun langka ke Rasulullah maka hakikatnya langka ada ke Allah tinggal langka ada ke Allah kenang nah enoraka apeleng ben iblis ternyata naudzuh para hadirin wal hadirat saya muljaaki Gusti Allah nyereng kula ban ajunan ternyata angka astana reung bareng tore doa muka-muka ban kula ban ajunan sedaya ecatet ban Allah lebur dak ka para anbiya lebur dak ka para ulama lebur dak ka para salihin para aulia amin Allahumma amin ya Allahumma ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya al-karam ya bareng ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana Daya wasi'al karami ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya al karami maula li wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi kullihim Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih kene cukup kak dintoh pamator nyuwun sepur sedadak betesah ihdinas siratal mustaqim summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Demikianlah mutiara hikmah.